nongeye kubasuhuza mwebwe abakurikiye Izuba News TV. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Njyewe ndi Claude Hategekimana wiyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kuba mwumva. Amakuru yacu n'ubundi aribanda mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo. Kuri inshuro kandi nanone tukaba tugiye kugaruka by'umwihariko ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Iki kibazo kikaba gifite aho gihuriye n'u Rwanda, cyane cyane ku ngingo y'umutekano. Niyo mpamvu tuhahoze ijisho natwe dushaka amakuru ya buri kanya ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa 23 uhanganye n'igisirikare cya FARDC. Mu kanya gashize cyangwa se mu nkuru y'ubushize ibanziriza iyi ngiyi nari nabagejejeho uburyo ino ntambara yo mu karere k'ibiyaga bigari ishobora kuba itakiri ya 23 gusa, ahubwo yahindutse y'akarere. Nkwereka block ebyiri ishobora kuba zigiye guhangana, EAC SADC iri ku ruhande rwa Kongo, EAC nayo ikaba ishobora kuba yajya ku ruhande rwa 23 ku mpamvu zitandukanye zirimo za politike n'izindi zitandukanye. Kuri inshuro nanone ariko ntago ndajya kure cyane y'ibi ngibi, ahubwo ese nkaguha ikibazo kigira kiti waba wamenye ibintu Perezida Paul Kagame cyangwa se ibyo Perezida Paul Kagame yatangarije mu nama ntoya yari yateguwe na Perezida wa Angola Joao Lourenco ya Addis Abeba muri Ethiopia. Perezida Kagame hano yahavugiye amagambo akomeye ariyo ngiye kukugezaho, ndetse aya magambo akaba akubiye mu ngingo 5. Uburyo Perezida Kagame yashize mwizo ngingo 5 nk'igisubizo yahaye abantu bose bari bitabiriye iyo nama, ndetse aya magambo akaba ameze nk'igisubizo Perezida Kagame yahaye Tshisekedi wa Kongo. Hari harimo na Perezida Cyril Ramaphosa, nawe iki gisubizo cyangwa se izingingo Perezida Paul Kagame yavugiye muri nama ziramureba, kuko nawe yohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri gufasha FARDC. Turanagaruka kandi i Burundi. Ubu ngubu ikintu kiri hi Burundi, igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi gifitanye umwuka mubi n'u Rwanda. Burundi bwohereje abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. I Burundi havuzwe urugendo rwa Perezida Vladimir Putin ushobora kuzagera mu gihe kiri imbere kitaratangazwa, ariko kuri iyi nshuro umwe mu basirikare bakomeye b'u Burusiya yagiye i Burundi. Yagiye gukora iki? Gahunda imujyanye yo ni iyihe? Ni iki kihishe inyuma y'uru rugendo rw'uyu musirikare mukuru wa Putin cyangwa se w'u Burusiya mu gihugu cy'u Burundi? Turanagaruka kandi ku makuru avuga ko nyuma y'inama yabereye ejo bundi ya Addis Abeba muri Ethiopia, Perezida Paul Kagame akabonana na Tshisekedi ku buhuza bwa Joao Lourenco. Ubu ngubu hari andi makuru avuga ko Perezida Paul Kagame n'ubundi ashobora kongera guhurira na Tshisekedi mu biganiro vuba, mu minsi ya vuba. Ibi biganiro ndetse bikaba bishobora kubera mu gihugu cya Angola. Bigamije iki? Ese Tshisekedi we yaba yamajije kwemera ko agomba kwicarana na Perezida Paul Kagame? Hano uraza kumenya byinshi, kuko Tshisekedi we agaragaza ko ngo atazigira yigera na rimwe aganira na M23, ahubwo Tshisekedi we yavuze ngo aho kuganira na M23 ngewe ndaganira n'u Rwanda. Tshisekedi kuki avuga ibi? Ese yabivuze mu yihe mvugo? Izi nizo ngingo 3 tugiye kuganiraho muri aka kanya. Mu nama yiga ku bibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Kagame yatanze ubutumwa busobanutse, ashimangira ko ntawe azasaba uruhushya rwo kurinda u Rwanda, kandi yongera kwamagana ubufatanye bwa FDLR na FARDC. Aha ni muri ntago ari muri nama rusange, ariko ni muri ya nama ntoya yatumijwe na Perezida Joao Lourenco nk'umuhuza hagati ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo. Izi ngingo 5 nkuko nazikubwiye zikubiyemo ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame yahaye Tshisekedi n'ibihugu byo bindi byo muri Afurika n'ibindi bihugu bifite uruhare mu ntambara iri kubera muri Kongo. Byatangajwe bwa mbere na Minisitiri ushinzwe itumanaho muri Presidence, uyu ni Stephanie Nyombayire, abinyujije ku rubuga rwe rwa X. Akaba yatangaje ko muri iyi nama yabereye Addis Abeba, ahaberaga n'inama ya Afurika yunze ubumwe, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yatanze ubutumwa busobanutse buteye gutya, aribwo ngiye kukubwira nkuko bukubiye mu ngingo 5. Iya mbere, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutazigera ruzuyaza cyangwa se rusaba imbabazi kubwo kurinda umutekano w'abaturage barwo, kandi abivugira imbere ya Perezida Tshisekedi
anabivugira imbere ya Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Iri jambo kandi twibukiranye ko Perezida Kagame aheruka no kurivuga mu nama y'igihugu y'umushikirano. Yarisubiyemo rero ejo bundi imbere ya Perezida Cyril Ramaphosa, arisubiramo imbere ya Perezida Joao Lourenco, arisubiramo imbere ya Perezida wa Kenya nawe yari ari mw'iyo nama ntoya, anabisubiramo imbere ya Perezida Tshisekedi. Yari yabanje kubibwira abanyarwanda ariko nawe yabibasubiriyemo. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, Perezida Kagame yavuze ko kwabuze abantu barenga miliyoni mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, nta kintu kandi nta muntu n'umwe uzemererwa kudusubiza inyuma. Iri jambo naryo Perezida Paul Kagame asa nk'uyarikomojeho ubwo yari mu nama nkuru y'umushikirano, ku y'inshuro yongeye kurisubiriramo bano bayobozi bakuru barimo Tshisekedi na Cyril Ramaphosa. Iryo ni irya kabiri. Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko FDLR no kwishyira hamwe kwayo na FARDC bigomba gukemurwa. Ahangaha twibukiranye ko umutwe wa FDLR ni umutwe ugizwe n'abanyarwanda, by'umwihariko abahoze mu butegetsi bwa Habyarimana, abahoze muri ex-FARE, abahoze mu ishyaka ryari ku butegetsi MRND, mu rubyiruko rw'interahamwe rushinjwa gukora jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, bagahungira muri Kongo. Kugeza ubu bashinze imitwe igiye itandukanye, babanje kwitwa za Ariri ivaho bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zashyize uyu mutwe wa Ariri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Bagabye ibitero by'abacengezi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, 2000 gutyo. Kugeza uyu munsi rero baracyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ejo bundi M23 yongeye kubura imirwano. Uyu mutwe noneho warushijeho kongera kwaguka nyuma yo gupfusha abakamanda benshi, nyuma yo gupfusha abasirikare benshi bakavuga ngo uyu mutwe warazimiye. Aho M23 itereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR yongeye kubona imbaraga zikomeye kuko guverinoma ya Kongo yayihaye intwaro, iyiha amasasu, dore ko uyu mutwe wari wahisemo kurwana ku ruhande rwa FARDC. Perezida Kagame rero akavuga ko kwishyira hamwe kwa FDLR muri ibi bihe na FARDC bigomba gukemuka niba koko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza ko umutekano ugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, Perezida Kagame yagaragaje ko nta kamaro ko kujya impaka n'abasubiyemo ibinyoma byabo igihe kirekire baje kubyizera. Ni ukuvuga ko Perezida Kagame hano akagaragariza aba perezida ko ibiri gushingirwaho ku ntambara ya M23, SADC, abarundi n'abandi bafatanyabikorwa ba guverinoma ya Kongo kohereza abasirikare kurwanya M23 ngo bishingiye ku binyoma byabo igihe kirekire kandi ngo baranabyizeye. Ibyo rero ngo bigomba guhagarara kuko nta kamaro. Iyi kaba ingingo ya kane ya Perezida Paul Kagame yabwiye Perezida wa Angola, ari kumwe na Perezida wa South Africa, anari kumwe na Perezida Tshisekedi na Perezida Ruto muri ya nama ntoya yateguwe Addis Abeba. Ingingo ya gatanu, Perezida Kagame yakomeza avuga ko u Rwanda rukomeje kwiyemeza amahoro binyuze mu nzira zashyizweho mu karere. Izo ni ingingo eshanu zikubiye mu butumwa Perezida Paul Kagame yahaye. Izo ni ingingo eshanu zikubiye mu butumwa Perezida Paul Kagame yahaye abaperezida bari bitabiye ino nama nto yari yateguwe na Joao Lourenco, perezida wa Angola, nk'uko nabikubwiye na Tshisekedi yari ayirimo. Ibi bivuze iki rero? Ibi biraza bishimangira n'ubundi yuko u Rwanda rukomeje kwitegura rwose, cyangwa se rwamajije kwitegura kuba rwahangana n'ihuriro ry'ingabo zirimo iza Kongo, zirimo iz'u Burundi, zirimo iza SADC, harimo nizo za FDLR. Bivugwa ko bari mu myiteguro yo kurushozaho intambara. Mu nkuru y'ubushize rero nakubwiye uburyo u Rwanda noneho rwahisemo kongera ubushobozi mu ntwaro z'ubwirinzi. Ibi ngibi kandi nabyo bikaba bibaye nyuma y'aho Perezida wa Pologne Duda aviriye mu Rwanda akanatangaza ko uzashaka wese guhirahira atera u Rwanda, Pologne izafasha u Rwanda mu bwirinzi. Ngira ngo ubu butumwa bwa Perezida Paul Kagame bufite icyo bugaragaza. Perezida Paul Kagame hano akagaragaza ko ni nko kugaragaza ko hari imigambi mibi ishobora kuba iri gutegurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko agaragaza naho u Rwanda ruhagaze
cyane cyane ko mu butumwa bwa Perezida Paul Kagame nk'uko mwabyumvishe harimo n'ubwinshi cyangwa se byinshi bikubiye mu bundi butumwa yatanze mu nama y'umushikirano. Mwese murabyibuka ibyo yavuze. Ushingiye kuri izo ngingo nguhaye 5 rero urabona ko bifite aho bihuriye. Ni ukuvuga ko ari nkaho perezida ubutumwa yahaye abanyarwanda yanabuhaye bano ba perezida kugira nabo babashe kubwumva. Tugikomeje n'aya makuru, reka duhite tujya ku kibazo cy'u Burundi. Ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yaho bitangajwe ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya azahagirira urugendo, nubwo igihe cyo kuhagera kitigeze gitangazwa, cyangwa se igihe urugendo Perezida Vladimir Putin azakorera i Burundi kitaratangazwa, ariko kuri iyi nshuro nuko umwe mu basirikare bakomeye b'igihugu cy'Uburusiya yageze i Burundi. Ibi bikaza bishimangira bigaragaza aho Uburundi buhagaze muri iyi minsi, cyane cyane muri geopolitike. Benshi bemeza ko ubu ngubu Burundi buri ku ruhande rw'Uburusiya cyangwa se n'Ubushinwa, akaba ari bwo Burundi bwiyemeje kwiyegereza. Ibi turabishingira nyine kuri urwo rugendo rwa Perezida Vladimir Putin ruri gutegurwa i Burundi, kandi tuzi ko Perezida Vladimir Putin burya kenshi akunze kugenderera ibihugu bafitanye amabanga cyangwa se bafitanye gahunda cyangwa se bafitanye imikoranire. Kubanza rero kohereza uyu musirikare mukuru w'Uburusiya nabyo bifite icyo bivuze, cyane cyane muri iyi minsi Burundi busa nkaho nabwo buri mu ntambara. Reka nze mbigusobanurira uburyo Burundi busa nkaho buri mu ntambara, ariko mu buryo itari ya direct. Uburundi buri kohereza abasirikare benshi mu burasirazuba bwa Kongo, kandi twabonye ko bahanganye na M23. M23 si umutwe woroshye, kuko hari benshi basirikare b'u Burundi uyu mutwe wishe, hari benshi umutwe wafashe. Ikindi, Uburundi burikanga umutwe wa Red Tabara uheruka kuhagaba ibitero. Kugeza ubu Burundi ubwabwo nabwo busa n'ubwishize mu ntambara, kuko ubu ngubu buri kohereza abasirikare benshi ku mupaka w'u Rwanda, ndetse bwanagaragaje ko bwiteguye gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bakureho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi ngibi nabyo rero bikagaragaza ko Burundi nabwo bushobora kuba buri mu ntambara, ariko iteruye cyangwa se itari ya direct, cyangwa se buri no kuyitegura. Ndetse uru rugendo rw'uyu musirikare mukuru w'Uburusiya akaba ariho rushingiye, kuko ngiye kuguha amakuru y'icyazanye no musirikare mukuru wa Vladimir Putin mu gihugu cy'u Burundi. Noneho urahita wumva imyiteguro y'u Burundi rwose mu buryo bwa gisirikare. Imyiteguro y'u Burundi bumaje kugaragaza ko isaha n'isaha bushobora guhangana n'u Rwanda. Imyiteguro y'u Burundi bugaragaza ko butazava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe wa 23 utaratsindwa. Ibintu nabyo bitapfa gushoboka. Ariyo mpamvu Burundi nabwo bubona ko bukeneye inkunga ya gisirikare, bukeneye ibikoresho bikomeye, bukeneye kuzamura igisirikare cyabwo. Ndaje rero nkubwire aya makuru, icyazanye uyu musirikare w'Uburusiya mu gihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu yitwa Leonid Sukhanov, umuhanga ukaze mu gisirikare cy'Uburusiya. Akaba afite icyicaro cyangwa se ibiro bye biherereye mu gihugu cya Tanzania. Ubwo ni ukuvuga ko ahagarariye igihugu cy'Uburusiya muri aka karere k'ibiyaga bigari. Akaba afite icyicaro mu gihugu cya Tanzania, ariko muri iyi minsi yagendereye igihugu cy'u Burundi. Icyari kimujyanye n'iki? Uru rugendo uyu musirikare w'Uburusiya yarukoze hagati y'itariki 16 na 17 z'uku kwezi kwa kabiri 2024, ndetse abonana na bamwe mu basirikare bakuru b'igihugu cy'u Burundi, barimo n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, General Prime Niyongabo. Mu byamenyekanye rero bano bagabo baganiriye, ubwo ni abayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi n'uyu musirikare mukuru mu ngabo z'Uburusiya. Mu byo baganiye by'ibanze harimo kuba Uburundi bushaka kugira ngo Uburusiya bwongere ingufu mu guhagarika, nako Uburundi bushaka ko Uburusiya bwongera ubushobozi mu bumenyi mu bya gisirikare, bwongerera abasirikare b'u Burundi no kubaha intwaro zigezweho. Aho ngaho ngira ngo nawe uhita wumva aho ibintu byerekeza. Mu byaganiriwe nk'uko nari mbikubwiye, nuko Uburundi bwasabye no musirikare w'u Burundi kujya kubuvugira yuko rwose bifuza gukorana n'Uburusiya, by'umwihariko Uburusiya bugafasha Uburundi mu gutoza cyangwa se kongerera ubumenyi abasirikare b'u Burundi,
ndetse ngo bugafasha n'u Burundi mu kubaha intwaro zigezweho. Ibi rero bikaba mu gihe u Burundi buri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko nabikubwiye, bikanaba mu gihe u Burundi bwikanga umutwe wa Red Tabara, ndetse u Burundi bukaba buri kwitegura cyangwa se busa nk'uburi mu myiteguro y'intambara, cyane cyane aho buri kohereza abasirikare benshi ku mupaka. Ahangaha rero benshi bakavuga ati igihugu cy'u Burundi gishobora kuba nacyo cyatangiye kubona ko gikwiriye kuzamura ubushobozi mu bw'igisirikare cyabwo, cyane cyane ko muri iyi minsi u Rwanda basa nk'abareba na y'ingwe narwo ruri gukaza inzego z'umutekano, cyangwa se ruri kongera imbaraga mu bya gisirikare. nk'uko nabikubwiye, u Rwanda rukaba rumajije kubona systeme z'ubwirinzi zikomeye n'intwaro zikomeye mu rwego rwo kwitegura kuba rwahangana n'ibihugu bishaka kurushozaho intambara. U Burundi rero nabwo n'uwo mujyo butangiye kubyina, ariko u Burundi bukaba bwifuza ko ibi byose bwabifashwamo n'Uburusiya. Hano rero nanone bigashimangira uburyo u Burundi bwegeranye cyane n'igihugu cy'Uburusiya, cyane cyane mu byo bita geopolitique. Ibi kandi nanone ntago ari u Burundi gusa. Ubu ngubu ariho mubwira ngo intambara mu karere k'ibiyaga bigari yatutumba, urumva u Burundi buri kongera imbaraga z'igisirikare, ariko bushaka ko bufashwa n'Uburusiya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikaba imaze iminsi yongera imbaraga z'igisirikare cyayo. Twarabibonye indege za Sukhoi yaguze, intwaro iri kugura. U Rwanda narwo rwatangiye kugaragaza ko rugomba kugura intwaro. Ibyo byose rero bikagaragaza ko aka karere nako gashobora kuzamo intambara, ariko nanone hari abasanga izi ntambara ziri kubera mu karere k'ibiyaga bigari hanini abaziri inyuma ari ibihugu byamamatse ibihugu. Mw'iki gihe turi kubona bloke ya BRICS igizwe n'Uburusiya, Ubushinwa, za South Africa, kandi butuzaho South Africa iri muri Congo. Ukuvuga niba South Africa iri muri Congo, Congo nayo ishobora kuba itangiye kugira influence y'ibihugu byo mu Burusiya n'Ubushinwa. Ibyo ngibyo bikigaragaza cyane. U Burundi nabwo buri kumwe na Congo, na South Africa. Ibi nabyo ni ibindi bihugu bifite influence y'Uburusiya n'Ubushinwa, mu gihe bivugwa ko noneho ibihugu byinshi byo muri EAC byo bishobora kuba bifite influence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukaba ushobora gusanga izi bloke zombi Oxida, ubwo ndavuga ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bw'isi bikuriwe n'Ubushinwa n'Uburusiya, ugasanga rwose nibyo biri kwirwanira hano mu karere k'ibiyaga bigari mu buryo butari direct, ahubwo buri bloke iri gukoresha uwo bakorana. Ari nayo mpamvu tubona iyi ntambara hanini usanga bino bihugu by'i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu by'ukuri ari abantu basa nk'abafite indimi ebyiri ku iki kibazo. Ntiwamenya ngo ukuri kwabo ni ukuhe. Ubwo ni ukuvuga ngo ibi bihugu byanze bikunze nabyo bifite influence mw'izi ntambara ziri kubera mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse bikavugwa ko ari byo bisa nkaho bibyihishe inyuma. Ntago byagarukiye aha rero. Andi makuru yanatangajwe na bimwe mu binyamakuru by'u Burundi avuga ko igihugu cy'u Burundi cyangwa se ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Burundi bwagaragarije Uburusiya ikibazo cya M23, ndetse u Burundi buvuga ko bwohereje abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'uyu mutwe. U Burundi bugaragaza ko bukeneye intwaro zikomeye, bukeneye rwose ubuhanga mu bya gisirikare kugira ngo burusheho guhangana n'uyu mutwe wa M23. Icyabayeho kindi ku ruhande rw'Uburusiya ni iki? Ngo nuko Uburusiya bwabemereye ko bwose ubwo busabe bw'u Burundi bwose bagiye kubuhabwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Ahangaha rero urumva aho ibintu birimo birerekeza. Reka aya makuru yacu tuyahere ku makuru ari kuvugwa hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Tshisekedi, by'umwihariko amakuru aturuka muri Ethiopia mu byaganiriweho. Ubu ngubu noneho Perezida Tshisekedi we aravuga ko atazigera na rimwe aganira n'umutwe wa M23, ahubwo ko yahisemo kuganira n'u Rwanda kuko ngasanga aribwo ikibazo cyakemuka. Ahangaha rero bikitegwa ko ngo Perezida Tshisekedi ashobora kongera kuzahurira na Perezida Paul Kagame i Rwanda muri Angola. Iyi nkuru iteye ite? Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta gihindutse vuba. Aha bazahurira mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi uri hagati y'ibihugu bayoboye.
Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa Tshisekedi ariwe Tina Salama ubwo ku cyumweru yaganiraga n'umunyamakuru Blaise Makasi wa Radio Okapi. Kuwa gatandatu tariki ya 16 Gashyantare, Perezida Kagame na Tshisekedi bahuriye mu nama nto yigaga ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo yabereye Addis Ababa muri Ethiopia. Ibyo byo nabikubwiye. Iyi nama yari yatumijweho na Perezida Joao Lourenco nkuko nabikubwiye, initabirwa n'abarimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo na William Ruto wa Kenya. Ubwo hano nakubwiye ibyo Perezida Paul Kagame yatangaje muri iyi nama, ariko hari n'ibyo Tshisekedi yavuze mu ngingo nakubwiye hejuru, ngiye no kubikwereka. Byananditswe mu binyamakuru bimwe na bimwe, harimo n'ibyo mu Rwanda birimo nka Bwiza, birimo nka Rwanda Tribune, ibinyamakuru birimo Igihe. Ayo makuru yose yagiye hanze. Ngo bagomba kurebera hamwe uko haboneka agahenge hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, impande zombi zigakemura amakimbirane zifitanye biciye mu nzira y'ibiganiro. Biri mu byo iriya nama yari igamije. Iriya nama ntoya yari yatumijwe na Lourenco. Tina Salama umuvugizi wa Tshisekedi ubwo yari ari muri iriya nama nawe yagaragaje ko uyu Tina Salama yavuze ko Perezida Tshisekedi ubwo yari muri iriya nama ntoya yamuhuje na Perezida Paul Kagame na Joao Lourenco wa Angola, yagaragaje ko atazigera na rimwe aganira na M23, gusa avuga ko yiteguye kujya mu biganiro n'u Rwanda. Ahangaha Tina Salama yabivuze gutya mwaya magambo, avuga uko Perezida Tshisekedi we yabyivugiye ubwe. Yagize ati Perezida Tshisekedi yashimangiye ko atazaganira na M23, ko ahubwo yiteguye kuganira n'u Rwanda, ariko bitari ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Perezida Kagame nk'uko byatangajwe na Stephanie Nyombayire ushinzwe itangazamakuru mu biro bye, nawe urumva Perezida umuvugizi wa Perezida Tshisekedi yashize hanze icyifuzo cya Perezida Tshisekedi yagaragaje mu iyo nama ntoya. Noneho Stephanie Nyombayire ushinzwe cyangwa se umuvugizi wa Presidence ya Repubulika nawe agaragaza ibyo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze, ari byo bya bindi nakubwiye haruguru ku Rwanda nta muntu ruzigera rwiseguraho cyangwa se ngo rumwaka uruhushya rwo kurinda umutekano w'abaturage wabo. Perezida Tshisekedi wakagaragaza ko adateze kuganira na M23, ahubwo azaganira n'u Rwanda. Kuri Perezida Tshisekedi we nikabibona, aravuga ati ntago nzaganira na M23, ahubwo nzaganira n'u Rwanda. Ibi ngibi nanone bikagaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije kugeza ubu batemera ko M23 ari abanyekongo bakwiriye kuganira, ahubwo baracyashimangira ko ari u Rwanda rwabateye. Kuko niba Perezida wa Repubulika avuga ati sinzaganira na M23 ari abanyekongo, ahubwo nzaganira n'u Rwanda, ubwo no kuvuga ko aracyemeza neza ko u Rwanda ari rwo rwamuteye. Ariko abangaba bakurikirana iki kibazo hafi bavuga ko buri gihe kuba Perezida Tshisekedi cyangwa se buri gihe habaye ibiganiro, hari byabereye Nairobi, hari byabereye Bujumbura, hari byabereye Rwanda, aha hose mu 23 ntiyari ihari, ahubwo buri gihe u Rwanda. Yego nibyo u Rwanda narwo rufite ibyo rukwiye kuganiraho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku kibazo cya FDLR. Ariko gukora izi nama cyangwa se kutaganira na M23 ahubwo ukavuga ngo uzaganira n'u Rwanda, ntago bishobora kuzakemura iki kibazo. Hano niho benshi bahera babona ko hari ikibazo gikomeye. Ibiganiro byose biba M23 ntitumirwe bigaragaza iki? Si bizafasha iki? Ahubwo bizarushaho gukomeza ikibazo, ndetse akaba ari nayo mpamvu ibiganirirwa mu izo nama zose bidashyirwa mu bikorwa, kuko M23 hanini yibona ko yahejwe kandi ariyo yagakwiye kuba itumizwaho ikicarana na Perezida Tshisekedi kugira ngo babashe gukemura ibi bibazo. Aha rero niho dusoreje aya makuru ngiye babayegezagaho. Ndi Claude Hategekimana, caho ngusaba gukora like, share na subscribe kugira ngo aya makuru ajya kugereraho igihe. Musigarana amahoro y'Uwiteka.